Preko 200 učesnika smotre dječjeg folklora pokazalo je kako se čuvaju naša tradicija i naši običaji. Ova manifestacija koju organizuje folklorna sekcija Potkozarja održava se po drugi put. Ovo je već drugi put, druga godina zaredom kako okupljamo ovu manifestaciju u našem selu. Večeras imamo 6 folklornih sekcija, preko 250 učesnika dječjeg folklora. Nadamo se i očekujemo iduće godine da će ova manifestacija biti još masovnija, s obzirom da planiramo da taj dan objedinimo to sa slavom našeg hrama. U prigradskim i seoskim naseljima ima mnogo društvenih događaja. Kulturno-umjetnička društva koja su bila u Potkozarju na ovakve događaje rado se odazivaju. Kako kažu, organizacija je odlična. Prošle godine nismo bili mogućnosti da dođemo, ove godine po prvi put dolazimo u Piskavicu, igraćemo igri iz Šumadije. Vrlo nam je drago što nas je domaćin pozvao da učestvujemo na njihovom koncertu. Kako vam se čini organizacija sama večeras? Iskreno, mnogo je dobro, djeca su zadovoljni. Predstavit ćemo se sa dječjim igrama iz Srbije i sa bunjevačkim igrama. Koliko dugo ste pripremali koreografiju, odnosno koliko učesnika ima na svoj toj koreografiji, koliko će ih biti na sceni u tom momentu? Večeras će biti negdje oko 35 učesnika. Pripremali smo se vrlo kratko, pošto su djeca već spremna za sve i vrlo rado se odazovemo ovdje, pošto su Potkozarčani jako fini i domaćini i vrlo rado dolazimo ovdje. Obaveza grada Banja Luka jeste da se obezbijedi sva neophodna infrastruktura za održavanje ovakvih aktivnosti, ističe prvi čovjek grada. U potkozarskim krajevima mnogo je aktivnih kulturno-umjetničkih društava i kulturnih događaja. Ono što je obaveza grada da prvo obezbijedi infrastrukturu, znači da svim ovim mjesnim zajednicama se obezbijede društveni domovi u kojima se mogu dešavati ovakve aktivnosti. Potkozarje već ima. Do godine trebamo potpuno završiti dom u Verićima, ove godine radimo u Dragočaju, ako govorimo o ovom području. Isto tako da se podrže kulturne manifestacije kroz program kulturnih manifestacija i kulturno-umjetnička društva. Upravo na ovim krajevima vidi se da je prisutan aktivizam mještana. Dijelovi su to banjalučke teritorije koji su poznati po njegovanju tradicije i običaja. Obaveza samih kulturno-umjetničkih društava grada Banja Luka, ali i svih građana, jeste da se od zaborava otrgnu naši običaji i tradicija.